guys, ki jan nou ye? Welcome back to YouTube lan. Kom te zin nou deja, YouTube sa li ap la pou tout bagay. Li ap la pou workout, li ap la pou prank, fun, koman, tout bagay net. Men je diyan la m vin avek video sa, pou m kapap ban nou anti-view de kote mwen ap workout, e ki sa mwen itilize vreman pou m workout la m ap workout, e ki jan ke mwen manage, pou m just rete an dan selman pou m workout pou m ba soti de yora. Ou konen, a koze maladi te genyen, tout bagay sa yo so e sak fe sa. Men ma ban nou anti-view kanmen, de kote m workout lan. Kom mwen di nou deja, se la ka mwen workout, se an ban nan basement lan, men di la m fe pop gym pam. So, ma ban nou anti-view de sa m fe. Ok guys, so, se la m workout, m kawe, sa se equipment ke m use yo. Yeah, so, se yon ba nan basement lan, jen de di nou m workout, so m fe tout bagay man ba. Ba boutou pran la ri vreman, so, gen majorite bagay m gen bezwen. An ba, m workout la. Yep, so, gone, ma pwe ki sak ka fet, and am ten rezultat, pese sak fe sa e. Baka fin di nou, ma preten dan selman pou m workout, ma soti tou, mwen nan gym nan paske m geta fe men beche mwen anko. Men pou le mouman, se la ke mwen, yeah, m fet se exercis mwen. Nou kompon?